The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast Lutksan watch khmat bercedian, blind view monitor, baki-way. Take kum ki kaliram, hagador ke berjam, tak sau point rewlak. Just wow. Upasnya balang dhar sembut menteri rangba ke jela hak art play trik nailar aja art penrio. Ulakhot Jingïalang ki sinjuk kinongnya kali kamai ki panakani ke jela ki badan hapedeng ke jingpen pai jengki ya ki kali Torres na Assam. Habakren jikila pathai kubor hadian ke Jingïalang upasnya balang dhar uloong maka Sorkar jela Meghalaya kan sa Shillong Jingïalang maka Sorkar Assam hak spotrik unai lur aja art penrio. Banikran Halor ki babun ki jing'e kinongnya kali kamai padya menta kayat kayeng kan long kabayat ben. Nalor ka tau lo ang ru habay de bat kabay Lutksan Halor ki kali ki belasya penjulor nakaliang ke Sorkar jela kan sishim kia Katkum ki kindon ain. Don ni kajing wit katukan ni hakini ki RLC baladep khamta madu bajai katuka incident nu khandai na agos taw hadin ju tu menin ngila le cha Assam ngeling government more or less ngila one sekajing is to ba peace should be restored back tanai don ibang sa sakatu kan liban nagi ni association taxi jong ibro khol ki tourism association namar ba mag ba pri don ni ga hok jong kwa ni sai ban ngeling government ba hoy de bo borom bro chkatu do bon gi sha pun wit sha pun thut chapo Assam hanengi claim against the government claim against no you know we kwa government kan sim khiano igni problem kum gi driver association tourist taxi ba bon kijing abi face po state Assam temene hadu kumbalai kita tam la yakin ni gini poinnya gini ge bro khoi tengila poi kawai kijing mut keba ngilai hunlang bro khoi kajimu kalong kumni to yakini kijing abi tourism ki face po Assam ngilai pembe na committee ni tang kawai kijing mut ba hapo sipo 3 September ngan khot meeting dakabodon lang bad Commissioner Transport Assam baru jongi and all the other important official from the government of Meghalaya and from the government of Assam rangkat berkejing Jingïalang Jingïalang Tourism Association ni kenang ban ni solve no yagini problem inde su jongi guru beplikin sha la ben sepo jika kili managasi te ya kata ke ken meni te yagini ke jingwit jing tu kaya kawan ngai welangi nadu sibidi kenang ba inya inyang kumbajo himdon so kan oro jingwit hadu spotri kenangin discuss barki kenang ba community in yoga positive result from both the state kenangin la banyak kum bojo yaji te give agenda ki issue barki ba ki association gila aflak ni don giminta gi habikan tang within the state but ya kata pa ni ken ban nagasni te mata ko amati pi ba ngai kublai sibon khamta megi member de authorization barok khoj bapli menega de gasi Sunday ane baro ngila ya kelut ane mata ke jing bha jupai ba ngila wan chani meeting jongi ngai kuble yaki sibon ba bar kumjo any official jungaro the meeting along so fruitful meeting and so nice it was really positive meeting ni community hapo gini gispo tarik jong September tarai ini kendo bar ke Assam counterpart in solve the regulatory problem bangsa hak bede bagi ni tourism action ki jongi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing'im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya